Sa issue we say handle na you be handle from different quarters. Na idea bi a yintiminka but tribalism kuomen. Issue we obekom na ni ebufo ni nyina no. Not the issue of tribalism. But I mean, I'm saying that I account for. She said, "Dear, ebufo ba social media magana for a Ghana for no, and away a bununi, and away a santini, and away a munani, and away say, Sanyo mana di dinyomanti, or who young cosa or your town for. I didn't hear Hosa. Issue no, obeka kusino, na eye, sa tribalism ne kakra. Me abono we say before when we akoka we making na say sa and ne kokosa na edru sa level na ye de beko even football mu ye hu say ye Ghana football ye nyina ye promote say ye nka local football now we ni see say de be beka Chelsea ni Man U ni Man City no because when they won kote see ye akwa obi me those are the reasons ade ba akwa de be am papa de be oka me sa ball me bobo na me dago me ba say yes ye park unyame. There have been many times ye dey take it a man na park sa de no unyame say me ko tena say me ko hebo unyame because one hwe ya obi di ye kei na amaniaba ba share international football a man abusiafo create mi ko hwebi abusiafo no bia ko hwe bi ye bobo ni wi a no bia ko ni fie de o wini we wini de o lose well unte say over e be 50,000 or 100,000 supporters no say yesi ba yenkwa ye de and these things are ye ken e say ya tena sia ma say ade ba ko a yentimi nka ho asem a akwa eti say ball asuja ye tribalism ye de akwa amanyosemu ama se atra ahemfu se akwa na yentimi nka ho asem tribalism na sanyoma no osreje yankopon nim ekwan ya wo fa so a oma obia there's a reason osreje yankopon se munima yankopon ko ahye da ye 12 tribes of Judah entinka tribalism no ye with the positive aspect the essence of tribalism is say anka obia wo de oye na ode boama Israel emusuako ni ye adwuma patoti enti 12 tribes of Judah no e can say Israel ebusuako dumienu no ye wo bia ne de na oye a wo de boama Israel enti nka wo ye bununi wo ye santini wo ye nzimani wo ye angunani wo ye dagombani a ye wo bia ne de nyankopon ahye da se ode beboa. There's no way nyankopon be ma asantefo nyina nko anyansa enya adwuma enye the order ye wade bi wo ho asantefo ntimi nya tese bonofo ye wade bi wo abonofo ntimi nya tese nsimafo ye wade bi wo nsimafo ntimi nya tese angunafo sa na nyankopon hye da ye no eno ti na ba Ghana ha ye wode oye koko no nya asantini no because ono na timi ye wade we ye say fufuo we die enye asantefo na ye ye fa akple a angunafo na timi ye ne ye fa gobe a ye sa na nyankopon hye da ye no. So how come unnecessary tribalism? Etina make say akwa ba bedidi amanyosemu ama enne yen central for kra no emu the hate we yen central near the hate or time the attacks ye di wateman kasa enye nyoma nyina na de bia me simitimi kan wa ha basanki ye di attacks ne threats ne enyoma nkofo plan a wanhwa nke ye mtimi mahakra me kasa amanyosem ti yetimi tenasia ne ebo me hopo ekwan ye befa so ayi nipa na free ho na wukumi anu akuhwan na wayede na yede ne unya kumi ana wo ye bibi na abomitu na mi na okase ye nya na Jantuah bebrebe ebe babro so aya hwe history
one of sorry and nkofo attack omu free mu no, there'll be many people like that. A spirit. Martin Luther King, or a young man, America, eno mu boni to okuno. Malcolm X, young man, eno mu boni to okuno. Lucky Dube, young man, eno mu boni to okuno. But still, these people, Kwame Nkrumah, and then Yanya Kwame Nkrumah, and near the Subo Kwame Nkrumah, because the spirit in Obebia, everywhere, there's a spirit of Kwame Nkrumah. And she obi ye bibia, unti min kan homo in she. Onya de pa. Obi make sure say Ghana yen nyina ho betoy no. O si dabi. Sa wukọ ethics mu a, wono masua ethics mu no. Ye frɛ bibi consequentialism. Ah? And ye frɛ bibi utilitarianism, utility. Na consequence no, ye say ade bi wo ho a wo ya, na wie ye ne be ye sen. That is consequentialism. What will be the consequences of this action? Ye sha sia ye me away, enye bad. Nemum se ye kase bia ma wo bunu sam hia wa na wasante man na se we ya ene se promote project ni ye na so mra fa so enye de ade koku nipa. Enti football keko ekuno ene NDC ni MPP to say aye cancerous NDC ni MPP aye huwa ma ene uko university professors and doctors come because NDC ni MPP. You see how the yama politics are to the extent that now me say uko university doctors ne professors ne lecturers security me ngini ye emom because ya NDC ni MPP. Ya were NDC professors, NDC MPP professors, and the professors ni shia. Ne was so much gene nyoma beboa Ghana. No wo gene NDC ni MPP. Say about politics emfa. Uko asofo ma ye were NDC asofo, ye were MPP asofo. Enti uko NDC ni sofo nchenya. Empaibo boni nyina ye die tia MPP. Uko MPP nso sofo a te say ye mu bia ye wobekọ asori empaibo ni prayer topics ni nyina se ye kujo mahama. Ye kujo mahama. Because omunu moja. O asantime mu okra dia ma wadun se NDC for okra dia omunu moja. Ni aka we esi utrim nti omu ya befo. Ene ye dia nyina na ye cancerous. Aba be didi akumem. Enti sa wo pesa wo ye niema na etene pa na wo obenya problem. Na ye Jantuah problem ni nyina ne sei. O se yenye Ghana yi, asantima yenye ni yi. Ye wo de na mensum nyame de. O se da bi ye mpene adentina o ka NDC asem, adentina o ka MPP asem na akwa problem. Enti nipa no onya wo bekun. Na me se we ye physical o. Ba ho hye nioma na ye a yehu ene nioma nkofo betrocho social media ene wo ye program ne de wo besia bedidu atam onimo asa nipa no hu ne one on one na wontimi ngira wanim just 1 second o ba wo gina social media chi anu akeka nioma basa akire wo